Ću snimit malo tvoj bajk. Da vidimo kako si super cool na tom okamu. Možeš misliti. Jako je lijep. Elegantan. Thank you. Može. A više rotore. Da vidim. Galfer. Galfer jučer Sal isto promijenio, super mogu ti reći, sad ću baš vidjeti, evo, sad ću se odmah dalje sjetiti. Može? Može. Sredi. Shreddy. Dobro, ovdje sad još ovaj kupavi dio. Evo, nismo ispustili zrak. U biti nije tako suho, ni ne moramo, a? Ja ne, ja sam si i to još napravio dok sam pumpao gume tamo s Marijom. Ti ako hoćeš... Ja ne znam šta ću, sad ću provjeriti. No, malo je tvrdo. Na prednjem, U stvari ja bi mogu malo staviti. prednjem ću malo ispustiti. Tako da ja i Dominik smo ti se zagrijali, gledamo, pratimo na internetu, tražimo kad će biti neka biciklistička rekreativna uteka na Dorski, kužiš. Pa ćemo ići vozit. Kad saznam, javiti tebi. Može? Jel bude tu nešto malo jače? Tu bude nabijani, mogu ti reći cross country likov. To vjerujem. Mogu ti reći, ja sam jedne godine isto došao, nisam znao da je utrka, vidim ljudi se utrkivaju, gledam, bok to je baš za piće, ono. Full lajkra i to, baš nabrijani ljudi. Ustegnuti u likru, a idu ko ludi. Štemaju ljudi, ono, brzi su bok, ono. Mislim da, ako se ne varam, na enduro stazi kom ili jedan od komova drži jedan XC-ovac. Ne, zašto ne malo me to ne sviđa. I to kak je lud, ja vjerujem, sa XC bajkom. Sa Hartelom, a? Pa ne bi te tudio, da. Ili Hartel ili 100 hoda. Da. Za njega 100 previše. Može. Ready? To je to. Prekrasna je dopka. Da. Baš je dobro.
Dobro. Možda ja trebam nove rotore. Hoćeš da idemo dalje ili ćeš da se tu odmah vraćamo? Pa ajmo do kraja izvoziti ovo pa se napravi cijeli krug, a? Ne, samo ti daj. Aha. Nedostaje mi tu zablatit se malo ko svinjica. Vidjela sam to, Maheru. Odi ovaj van. Super je dotka. Evo, top. Svakako izgleda kao neki gravelman. Da. Ovdje možeš i ti prvati, ali... Ma ne, nije meni bitno ko je prvi.
cool, jo. Sasvim cool.